ngilik long Caddie yang tu po golf club. Tinggi siyo sandang ka sirau. Hadin balakut borok sanjung maya bang doi tu urus ribu koi. Senam nadu kata kasih hadu bertabi sungwat piru. Gelajak senar tinggi kan mau boleh pendek piang yang mana kasih. Tapi suki mustahil boleh nak pendek piang. Tinggal ngah ketukan dia berbelajar. Tapi suki mustahil kalau kiri rendang. Kata kapur bila politik Stefi ke bala lego apa along badan manu re berkeringat ingat sih politik semua kemudian dia bengamon hidalah dia politik but mentah lah dalam dan sikrur akrur bila election kamlong tu ke politik si buat apa megalia jungi atas ni pelan tang dan kuit nanti pada kumnoh kan nanti menjim publish ya tagak kot ke mengatho salam sahab election hab aja apa Sha penbiang tu berbamja tentang puskat badan lekper jom hiji Ya kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpila pen pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej ngelor kiwe ke tum ke budget ber ke design ke kuat. KR rui ke end-to-end construction solutions ngeduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumia jowai lani hai surat shillong dapat bagi jingtip berkamnya. Kublai parlok sa sisian ngiptiang subhai pi Sha kini ka one-on-one interview ka jangi la ni kata ka jingya kren markmat ka jangi bat ki rio sign per thei jong ka jala meglaya bat minta kan ti ngi sngongo bat ngi supen paw ya ka jing sngongo ka jangi ya uwei ni kinong yalam jong ka jala ka jangi kata iba el hek ibade unong yalam jong ka seng Bharatiya Janata Party bat kumjoru bide UMLA jong ka pentor umkra ti kublai shibun Meshibun ifiru ibagan tio mauri naga forefront media juru ya i saudamut karluki balai dona kalang bangi bantagasi hagani ga ying jongi mani kendo ifi ya tiba kini gaji keren gaji kanlong casual bahamo ni keren ba halor ka jing im ka jong pi PA pisan ka jing yal anti ka jong pi ki jing e ki be sham pi sham ka jing im ka jong pi ti ya zang bichwani kong halor ka jing long khana ka jong pi he la khai pi but he pisan pi yang la kha hapo gorfling te la khai ga ying ka ying ga bangi sa man chua ngi don nyungut chipara ka de ying trap te hang ta ying trap yang ila khai baro nyungut chipara la kha hang ta tengah ada kumun ubah san lagi sipara. Timut hak tu kopor imei jong pi tray ayusa. Imei jong kita kopor tray keputai kat bayo tray along betray bela tray sengi bekum tu kat bayo pen penhe pesan ini. Marbangi long ke single parent children so we have to tray stam by me. Ti penhe pesan ini kisungu nomor gajing Trishtom yung ibang ilong breman brio kadu ni. Ti pia tu minne bring shong pia tu khana ba men shop pidang ile metrik pi plikot pidang pulip kot hapo ilan ten mo. Nong pat don light pat ni e. Ha snong ju asdang ban don light ha gofling ta gapor. Te kata gapor du stem prapulai te gala kham shahi ke pertheru. Tam ga ime jungi imju sha ban ring light ye. Tengah ngele hadu bele metrik rung habele be daga syarak wa galenten hi. Te kata hi nomor mai me jungi yang ba long bat ring light hi. Wad hadu mentaru ba hadu mentai me jungi mdo chu aklat dala jandap njosna wa jaklat jung I imju sha ban shat gas hi hab shat be daga ding. Te kata pe jungi me jungi hadu mentai dang sa gidang I para hadu jungai sa angta gidang shat hi daga ding. So tenan ke belong bos tenan kay long pinang pensa te ke ega mati jo email te ngi kren ken dia ga jing long khna ga jong pi sa ka por ba pi he pisan na mangi su tho men chwa pi hi ka jo ko por ka ba jo ko por pi puli mo pi late school re pi treru pi tre ki kam kum ki esa pi men chwa ka por ba nang ret te to ngim pat yo ban omali tre no shuno ngi last tang kham he khen dia ngila yo ngila let ban let bela kenapa ngilik belah kenapa nginyok bentit kot bentit uniform nanti nginyok tit kanvas atau kapur bentit juti rupala te belah ya stay hitam hi kenapa kemar kendam bengkiasan email nomor mai iru basu stay hitam tinggi belah hi ban ngiyok ban tit kot sisen sisen ban ke syuti telang itu kapur te syuti telang kadi hadu arbana steng tinggi yo ha ban pelang ada bengilik belah
Na ita. But ngagai do pide way naki Caddie Boy mo lagi tu ki kena ki bachit ra ya ka pela golf jong ki Ha, no ya kai golf. ha, haki snem kiba nyo fo pram ta adu prapo Ti hagata kapor ngilit long Caddie hang tu po golf club. Tingi si yo sandang ka si round. Sa si round gamud habiah dos sau punta barawai ka 18 holes on the golf course. Ti beladep ya round mai gum tu tingi layo apa ki ki khot ki sap si ai ngi sandang ka. Ting don ba ais pun ka. Ni menta de gedor layat de ki aspa lai spa don ba ais spa ru. Ni kapor jugi de gedeng sandang ka. Ti hakapor pinang kena dei ba hakapor ba pidang tre kini kam ngathai kin pindon be hakajing mut je pakhat ka jong pi ba hakwe ka sngi ngan ngan kala long kum uwe ni bara andre uwe na ki batit. Pi kata kam hagita ki por bagan nangret kam jodan ngum kita gaji perkhat ene gaji temu junga bangan long way na ki batit bangan long sayap mo. Rei ke gaji ngelam gajong ublay bet gaji kerku gajong imei. Ti nga long penmar hadian nga ngai kadang ada sedang long Caddie hang tu nang sedang menyelek kai golf sedang menyelek kai professional. Ti professional le nga long player bobet ba ben la like ben represent ni ka state ru ki state ba fair menyelek ya ka professional game. Ti tang bagam dei e balong bobet adu kata ta menwara ya ka job sikaman Henry gila sim la participate ha baro ki jeng tournament gi balong jong ka professional tournament bakat tu kan ligi state apo gari India ke jongi ti hadin nang ta pade sui kat badang nyat ke por ti ngi rasdang ban kala pendep no e ka metric ke jonga den bagala dep e ka metric pade ti ladon gi boong ban nga ban ai kam sarkar ha ta ke por ke kam grade 4 Tega, ni mak pas metik pada nga kelam ni cu. Dia kata ga badong ben wat kamru dengan kuat ben pendep sedon pada ya ka piu wat kumta detail mo. Dia hadir nang ta pada nganda lasdang ben poi pat pada syaki kam berit habung ngatrai kam kontrak iba 4,000 lai 4,000 sau 4,000 kumta detail. Ti lasdang ben tei ki kam ki junga benda supply hat sarkar ben le kontrak sarkar. Te hari ada muat kam syu te la syu yang no lagi jong kejat te kat barang ya ke por tiga pai penban bangan hab ban ya de ya ka politics kata ke por bila politics te fi ke bala lego bhaba long badan manu re bekringat inga si ke politics ma kumdai de bangamon hi de la dia politics kata ke por gadang long general secretary jong ka federation of khasi jantian garo people aga ba elite sounder kaji long president jong ka FKGGP ta ke por Tengi lai tray lang nang tang laya ya cerum seneng ban organize kata te hadin lawan ke por pode house dam kendai for r yang la long ban hab ya form no da ka political wing ta youth democratic front YDF te gabnan recognition symbol keempat dia recognition political party te ta por ki la alot yang symbol ru da sing daga nakara mo to sing kasi Tagala subyang tu tengah orang tengah teriak banyak election nomor ba I have no background non background na yeng non background non menu belong politician na yeng kamdai ke yeng ru bangi di babet babiang banyak election dia so soundar pre long boya jan hat nge long perlok bopi bampu hai 2000 tu orang nga pi la piang pi le do election dia ada ke por have resign no na ka FPG plus general secretary state general secretary FPGP tengah ya dia no ya ka election wai na po YDF dia por bogile YDF ru nang perkat ngada yu bot ru spa bot ta dia banyo yu ke bot fi is along no is a victory for me adi ke bang job no mangayo adu harajar spa ke bang never imagine of my kind of my caliber lene ya ka political acumen jonga lan kan menuru ka banga ngadon ni background kan banga dia buat hadu kata dia iba dia kata buat nasu boga dei ban ka it's a victory for me kalong kum ka ban pranti phi mo de shwa bangin poi shiki active politics ka jong phi ba shwa ban klik hindian mo hatu idon ne mi nu I jing ya shem ha ga jing long ga jong phi ha ga jing em khna ga jong phi ka jing em samla ga jong phi ka ba phi dang kan ma hadu man ta mene Kajang kena juga pengat mau itu is a very miracle. Wah, agapor gaba kadang kena to kajang ya nanti jong long kena ya long kena untuk mo.
hadir ni long kena bade ngala wan man long ko president jongga seng samlang golfing nang ta la long secretary jongga golfing sport club nang ta la trei ki kam chnong beper kata gadi kapor dak samla ta kaporu hadir nang ta bade asang bade menit ba ngala yo I kurib jungamo Mrs. Junga ti ngadi man mino na yeng ban sa siapo yang kiao yang thao man mai lo junga di kun kan thei maroi thì đừng đánh chân sóng một para lành một cái chân răng para dùng ý bận mà ý đi mà rồi thì gần gần no choice for me ya habis ban sa lang cái kiao cái thao thì nang sa hang tu pade gan nang do ba gan don hapo hayeng ru nga don ko cái jing pang ka ba na do dang thana dong ta cái jing pang ka ba mi islam na kumut ban na suntur kanong perennial big te ka bom shaki sisngi wa teng teng arsen lai sen ro ga mi be ta islam te jadi nang ta ber dengan apa yang buat ikiau kita buat yang apa ban yang chongkha apa yang jung kita asyik ono istiang ni Mrs. Sungat ngom ni thei ban chu bam ngau rong ba chu bam ga kamai jung kiau thau kamai jung phi da so le rai tikat ban nang stom ni te sha nga ban ni at no shi yong em yang da phi yap lu yap ni da me phi sha ban shi that is the end of La Lomba. There is push at the end of the world. Mo. There, Gupta tengah shu takasi hot. Ngade were a very strong believer of rosary. Ma rosary ru kadi ke miracle mengayo rosary. Teh kata kasi ngan ju dua rosary remen step dan remen miet. Kata kasi te bai tei orang Gupta bala rafiap ru yap ni dalam tishu. Tengah ship no rosary. Dengan dua rosary baru sanjumaya ngapatang asli ngomong pe sini kuat ba gamai mening itu dua lem dalam ta junga bala da fishim no da de bukia yang nung nget kata kasni datas ke ja hadin bala kuat baru sanjumaya bang dua rosary bukoi kasnam nadu kata kasih hadu beta bagi sungut biru kelaja senut kem dawai kem that is only the miracle happen ketama bagi orang kejingatก็บอกองค์จิซูมันก็จริงไงก็จงพากับเป็นเขี้ยพายกับกันเทงได้ที่ก็ลอง very interesting ก็บัดหากจะก็ปอรู้ก็ดังไอมันซิมช่วยๆพี่ซะที่งินอยู่ปอยฮัลโหลกีก็ student politics how mus na pi penyeso ele dia bak FKGGP pada ช่วยก็ตั้งอยู่ตัวปอกกับ KSU ปอกกับจะปอดลงบ่าว lead bullying ด้วยลง president tinggal abat kami ya kan ni po KSU po central body rungan abat kami tambah syuan po central body ngala don pode po kaya unit ta jong po kontorum kramo tinggal barang itrai ka kam te ka don ka por ka ba ya khi ba jong 1979 ni nama kelanga ta ke jing ya khi ba bat ki ka Bengali bat ki oh Nepali bat ki yusrai ke di 1992 tu jong ki Nepali Jadi cua kata cua 92 kadang jing 92 kadang jing ki ta por bu Nepali te ka kang lu ke school baro ta por ke su kang lu ke school ki baro ki any all the educational institutions ki kang baro te ngi pade ngi nga don soundar don ba process di sok mi don du liet ba ulang wei perlok ta ngi don ka to ni ngut yong em man kang school tem long ini ông đi kerpat kan kasul orang em mak nara hab khang we ke school kena man yo ban protest ni te de kata kata ngi mi nang tu te ba piti sokme to khambi lang dai ban ngi tamba ba liet saudar kaji te ngi mi lang ba katu kan ngi group ngi sang ban ya organize lo ikan ika federation of khasi jantia an garu people một pilong way na ki nong seng the founder state general secretary of KGP ke bamin founder ke mga baru ba founder kaji okay ti pila keren kendiat halor ke tu ka jing penyeso bat jong pi bat ka YDF dei jong ka badika ska di ka youth wing jong ka FKGP political wing jong ka FKGP ti husnam hangnu padap ngitip ni stoba wat la pi klem la ban job how to usnam henry nakaliang ka jong pi na ka jing I ka jong pi ba pisngo gumba pila job na malba pi klem poi per khal pin yo hadu 8,000 ki vote arjar plus pa ti hadin ka to pade ka e galanti nang tu syakmat Piari nang tu pade ngalas nang ban simlun nang benda menteri ke kam bangidon gawe ke karkhanang te podium senyang tingala simno daga loan bangila le gawe ke servicing unit the hydraulic lift
servicing unit hang taga por ka try ka hydraulic lift hapo shalong na try man ngam kami i badon hang no ke jungi kilas dang man ne ka hydraulic lift ya kata bangsim lu na IDC masalah kan pesan hajar tengi install ye to nang ta dengi buak we kena man try bat ngatrai hiru dalam dia ngasat kali kat bawan mono kini ki bawan wa fasai kali ladon we ba helper banyak lang ladon semanga ngetrai ngasat kali jika tangi guru hapo kata ka workshop jungi ka dika shna karkhana shna kali jungi di hadin ketu pede pinang don hi benta bagi kamsan pathe dei sahi masima ketu ka por hadin bangalarem ha 1993 election naga YDF ngala already la surrendered no more politics with me okay no politics but this is not my cup of tea there's no background no political acumen dan bangan continue ya ke politics te hadin pade bala galarem ni katu 1993 te kini ki BJP ki si wan sanga bangan ele na BJP no more politics with me no more politics yang man so join BJP te harta gapor long no problem tinggal so join dia nang takip pen one bit barbor pen boring ban ada tang BJP tempat ngong iki bengam dan pisah ngam media election yung will try to manage from here and there at Bayu ta gapor ga BJP ro dang 1998 ga BJP ro 95 96 BJP rum dari padon egam dan funding juga BJP rum nang long almost dry party. Tiada nang tada lapan bor pelat yang you ki I really grateful and my gratitude to lead PB Acharya. Pada iman palung mulakhat menda. Tiada kata po dong long in charge juga BJP jong baru kanoris. Jong baru kanoris sudah in charge mau. Jatuh paling dan workers hirim non beriu hiru BJP wat nasya po central padon beriu kata benjoin BJP wat still elim dan beriu benjoin BJP te ulong in charge mo te wong nga ba he manage wong ba party ke ainga san po wajar tangka banya election but this is from my side another 50,000 rupees is my personal don't tell to anyone only this is for you for your this election te waita silak te kat badon na yeng bala kan show mulung mala katangi hira election pat kam kham sutrat bha ka por barba election ham ai ja ai sha pan biang tong bam ja te tang puskat badan na kwer jom hiji nan kam na biskat dia kata kala sia geleti but mumpai lanu no ban perkhat hiru ban job election ban job election is a sounding victory la job palat ek ar hajar boot na job kita taga election nga sulong ay dilema completely dilema no ba like undan ganu ga background dan iru job election gen galong as a miracle gitaro wala job election ata por mas job election ti toh kajulong gidunga hiting cho man aingo siya po yung bani ya ingo ya ublay na wanta kani kakam ga bawla jet nga ga ngan tre chikmat kadin nata te adep ya ta te ga chikmat kan kan mau fi one few very interesting story in my life bode te kata ga por kani ga parish bentorum krak dang sio parish 97 te kandai fu krak ba de dap shisna mon parish te ki celebrate ya anniversary for 1 year anniversary tinggal long emeli tigi kot inga ke on te fi Pilipinan chip yes long asokmen min bala jo tinggal le kita tinggal le yang tadi pendeng tepin balong so berkam so rembah kita ke por ke tengok por banga pendeng itu tepin tinggal senang menjauh kata ke umat dah jingkemen dia ke umat ke banga sosi ini dah jingkemen ke bangayok men ibreu galanding yang ada tepin Harin bagawan ke por juga mengan keren pada kan, ngong pek kumde kan. Maka por mengarung hang ni, tapi penting ping juga ni, yang jauh ke umat, daga jengkemen nomor bah, file burung yang kata kepenket mau yang apa dia por mengadang red, mangi kidol borok yang junggut separa, abang ingat siap menbiat harap po madan bi yang tu madan,
Tinggi kan mau bau beli pendek piang yang mana kasi. Tapi suki mesti beli lah pendek piang. Pada situ tu kalau ngok itu no tahu baik beli pendek piang masih ngok ngak tu kan dia perlu belajar. Tapi suki mesti kalau kiri rendang. So interesting kita kaji itu karena kalau so coincidence baru tahu piang bagi pendek. Hadir dua kan mga gupta ni kata apa dia gajing jauh mat gajing pen gajing ni kelapan lang yakir bagin jauh mat binyo so kata the story bau gumno blay pendek pig korba idang rit Wong gajing ya inti mo gajing trash tom gajong pi gajing scam gajong pi kalong ka plila plinti pi te ba ko wei rumos tanat kalong ba What happened kita kijing but kijing long artitin kijong pi hendrai phim yai kan randin te pi yai tur khmat long ke basku tenat ke din ho hana basdang hi tengam not don bori ru nga ong long karban dia ni de kijing ilam leti pare kijong ublai pare te fiap upli kalat mo upli kalat pila de hi ban shakri upa ba long kani ka kam hi te bo la bu na ta kijong pi ti ngai ru ba na do ba pi job ka election Hado minta mene pimpat juram si sin dai. Pimpat juram minta lah 6 consecutive terms si job lan terbaik. Kai no pelong kai kata ka cham ke jong pi ke ba ki brio ki iet ye pi. Lada ongi kata dia long basarong tu kamar ba I love to live humbleness. Nampak man baru menuru gaji im juga baru kilong equal big. Gaji im juga jodoh manu beruspa manu beduk milong manu. Baru manu kilong kumju big gaji im juga. Tiga ngaji pegan mau yo pi. Ba balik ong ba ngalong equal baru marapok konsumsi juga penterum gerak konsumsi. Ya ke por ban ko no basdang tiga sili rung ye ngacili. Man gejeka what kani ka door to door campaign ngacili ada basdang. Hari menta tengah kamlet chu menta la lifetime ngatha kamlet chu lifetime swa ngacili rum. Te habang rung hi ki brio gum tu normal lu bandara election thama le chi ki brio mustap bengalai kan bile men mit. Lai datang lagi khot men mit kata gaya laga jong ndre ka kam ka duty junga kamrap junga bani kendu anu itu ba. Wa nga lawan macam step hi nyopi. Tengah ngalit mesti pada ngasih diberi si don kibadon buk kiba kambit kambiang kreat haga kabam ni kata kibaduk peri bopi kipursang be bano ai kijing bam lo kambiang no stom tambang apelong we tangga we be dado basdam nasi ong be kibri baro beruspa ni kibaduk ni bekuk no gum nuru apa kan susi jonga darang ngawan si jo fi mesti ngabam betang ngabam betang tengah jatha ka basa manin bagi sasau yang awet kata tengah si ong baking ngam clean ngam jubam bumpliang ngam jubam melu jubam step thang wang kwa bangan equal lot ya barok jadi nang kata mentah ki berspa ru nang ali mangam step ki awet daga jatha bar ke sasaul dalam dan jatha tu ya kruit tidak ki baduk ru ki awet daga jatha bar ke sasawet te barok kalau kumju yang kawai lu kalong ka batay pindaw di tama step taruh kalau belum betul datang belum ru kata kan nutritious food dan belum ru betul tambah is a blessing kedai mo jing ai barit ro mo kan no irin kedai kata ti ngi su thuru ba kum ubrio ubala he la san ubala ma je shipun ki jing ha ki jing jong pi mo pi song thu te ka jing kwa lai ni pi song thu ki jing jing ki brio ki riu pai ba ki bam da biang ga yok ko long na ka ta ka liang long pinang pe ban perkhat long pinang ban song thu ta ga fi ga long roi ko coincidence sa gi jong ga busutana pai kata pi ong ta bu ngayo ji kai ha ga por banang sedang kontrak kontraktor ar 4,000 lai 4,000 tinggal ngali kendu ya we minister anam sim kata ko pri bam kwa do ada boleh menasuk tinggal le bani kendu ya utang dam tai dan we kami ba 4,000 dia ngap ingat gumba not less than 3 hours to 4 hours ngap be hapo katuka koridor ke tinggal syong be hang tu ada nang ta ada sai tu PS la sus ni aruna sebab aruna fil out mani ngap api pakat usar pakat dulu Hadir berde sagar iyo tuan ni por yo amrung lagarung ba ida dan khale tengah rung lagarung te maslung te pediang bhamu sub warm welcome ale le namur berkhat fi ta tem to ni dengan ai tu e kata jinu kam jonga ngong ba yang awan ngatap wi tendar ba arfo haja te suha penyara lo ni to te to kamu dong fi khlam yo e ta kam hai tang wi ge ji kai bu yo no ta rong ba berde masuk terat ba
ba hoi la pandap inga ya kata hadu lai kenta sau kenta ingna up nang wada bani gendu yu minister tadi na taga daw ngam ju pandap yeno ino do hien ba kin up inga islam hoi tangi kenu kenu pot bomla man kier ke ba don go si ke pot bomla man kier ya kata hoi ini ketaru dei la da don ngelatib ba banu ba up inga dei la sedang masuk po ala kwa na balik kendu iki tengok orang kata ke jingja ke bajaro ni ke jing kerku jong jing jonga ka ba nga yu i bang katno nga yu mat ye gadi ke jing dom ke jing i jonga hangi teda da ngaru nga pendek kunju ini gibri ujungi kumdu git so kata ti kata ru gadi ke jing kerku ka ba nga yu na ta orang ba kata kade badai shisha phi sana marba ki bo ni ki bremo ki shem jing e ki kumpi opi ki bitaru namar ke sha pen am long ka wei kadi ka discipline de adi discipline kata dah mesti kendu iki brem step step balik ngai kendu orang step step mentang ta dadu banga ngaur banga happen mentang happen ta da wai be iswa dan dong surong tengah kam dek ham hadir jadi mensua ni ngai jo waje tik na chong office balik ngai shong step shwa kan jo waje rong la chong be office nama balik ki brem don gi balik school kini school don gi balik college kini college don gi balik bella kini bella ti la ka chong kam gi don ti la da manga ngawan bani kendu ye ki khandai baji spo baji mat kata ka sngi jong ki la do tinga yu i ba kamde bandu ka sngi jong ru ka sngi jong ar kamde bandu jong tu gi wei ru gi badon kam ngar ye ka sngi jong ki ru kamde bandu nang kata ka daw nga pelong ni la die ban ki dang step adu mentar nga ki dang step ban nga ai gi jing shakri ye ki pai ba ru ban step jadi dah taga daw ki pai ba kisu tunar so tunar dengan nomor ba ngalon pelong gum jolo dia baro umdan jengi fere eru emban airu ga jing shakri haga por ko ma ki kidum do e kamu dia kade ngini kala menta lor kanika kamsan hima simamo menta la kan ni bon tli ki snam kilayan kumnu phi ya ka jing ya lenti jong ka kamsan hima sima ga jela ga jengi na do office tang long MLA hado menta tetapi pet yang ke experience dia juga politician nadu basdang ya ke politik sadu mentagi bisni kala fair bagabak aga por ko bukan ngile ge first election nga thare ga nang pulut etang ma arlak stek hadin nang ta gon second election ko nang pulut ga pisar saulak tengah hadin nang ta ka kiyo saga arfolak hadin nang ta la poi ki kurur but minta la dam dan sikrur akrur be election ngam long chu namar bagalaya kani ke system ke bala hikai yang ibaro wadi ki pai baro ong ga ta yang ibro disa wadi ki pai baro la hikai baklam bisam long le election kani ngalap ba kalalong ke ba be excitement aga yia lenti ke be excitement ke jia lenti namaga penlong ye kidum penlong yang kidum penlong shu gibri ba be Naman gino ma ada ban ong ban ai kita na yeng ya gajing don gajing em jungi ban ai pai ba. Ya ba ai lu na gajing kam jungi ke bangi sekri. Dan kata kam ke bangi yo ngi ai ki pai ba. Te kata hi suki kena i ba ka politics i wat hapo megalia jungi kala atas niu balat. Tama hapo silong hadu mentah hadu kata-kata ke badas niu than ne da pi patch ki district kumsi joint hill be ki Jakarta lai. Lai ma ka politics. Kla trai ka pisah kan. Kam ka pisah long ke politics. Tharai pi tharai ka ai ka wei ni ki lat ka ba la ban shim ban pen kalai ka mindset jo gibriu te ba ka pisah kam dei ke beron kam ba pen job election ya ulan ni kabriu. Kita kadi ke jing shisha i kata tambah galong humni apa deh. Namar ba haki kalau konsumsi ke jong akam tamu ibuan haki boleh tiba kopsilang ki beduk fikini ki ba pli kan rat ngem dei bagi keno iki lani bagi kan ai persya iki hendri ke jing duk hi ke pembomban se iki begin man pan ki ba pli ni ke don ke jing tumu bagi ong ba mesudi pan klamran ni mdon da menuru tambah ga jing duk bagi jing janjar ga jungki ke pelong iki ke bomban se bandai menuat jing arab nang kan da bagi i bade bagi kungki nong wi khamat i politician ngidon kata kam sim ban ai jing arab tegi kamak kampoi ki menuan man pan jing arab tapi banong hida ka banong hida ka banong bersumpan bomdei hi ngampat julap ra ya nuru Ngong piru pitip hi tharai kino ki bapan ke miru ki lapong ju ga juti ke kedai uprek uthare ke juti ke jongi dei kedai te ke jo ka uprek uthare ke juti slipare ke juti wo ki pong mukiru tigende ko ro ki bopli
Ti nginya kan ta halor ka ki seng san perthai mo ni kong phi job na ka BJP ndai. Hana di 1998 hadu 6,000 franc job lifetime kan se tu na ke BJP. Hang tu phi select pade shaka seng congress. Hau Kongres ngali join 6,000 franc job na ke BJP te dan Marway. MLA dan Marway. Te hadin nang ta pade hau 6,000 si fau ke Kongres phone si phone nga ban join ke Kongres. Te hadin 6,000 si fau dengan sali join lo. Kena la join arjas sport la pediang juga tinggal pelong yang aku Sherman juga muda tak kapor. Dan dalam Sherman muda saya tinggal tukar ni por kawan ke jingkala apa ka jong kongres si ka juga Chin chief minister. Jadi dia ngayu long kumu minister no bapet jaga water resources bagi department. Dia hadin pada pilih pai biang hi pada shaka BJP. Arhajar kat lain ngai le na kongres ke job ngalong health minister. Kehadian arajar kat fra bade ngai de biang na BJP pen ngai job hi ngalong health minister biang. Kehadian nang ta bade ngai long gumu minister health minister biang tinggal tre kum kontriu kum health minister te hata ke pong ngai de tur keleng sodong bodon ukobet bro isus ngi bon kam bro ke state habli tur keleng bro ke Meghalaya. Kalau apa sih yang pada ngapa yang ngasih siu ke diary ngasih thok pada ke life story tu, setahun thok kot. Ni sepoi sta jing thok kot ke jong pi ngas ko ben menta halor ki ideologies mo kham ta menta le ha kari ke jongi wara ke jala ba mar jan jongi kum ke jala sam ro kala don ka religious intolerance kala jelle bahate kari ke jongi. Tapi ngala apa di si ke menta kala apa di jeli tu. Apa ngam so tanah itu. Menga personally le fiong katane ngan ong fi la pon ma ke jingja ke bersyak Kristan wad hagini kini sin wad long ke tu ke po gowai tu ke program por Christmas tu nga thot dari situ. Ngonga they ban stop begini but good at least they have listened to my request. Gila but stop ya tu ke program pelong ke Christmas. Ke kebangi khot ke ke si ke khut ke kentang dengan mentang jungi. Stan kuno pida ban ne ki kan ki baja clear ta ke po. Dia kata ke po bedan gede ke jingja ke jahat leng saudong ru ngawan bich kamat ngam tip ini no ong mentok sti prime minister ngam thok pai thok sti jo met chan thok bai ju chief minister kita ke Jakarta ngan thok bai kumaga tu po dan kelanga ke po Madhya Pradesh ni ke tu ba ki shat thap ki sister ni kita angul dim shat kep te ke turu nganga thok bai sti ke phone you tu chief minister Wonga mam dek kemudian nama kali ke ngababuklah memaki Kim Jordan kanu ru ka forced conversion. Kim Jordan benda kata. Mana gibru individual kadai willingly le taki kwa benda. Don tu mesti tu balang ni gedong tu balang ru. Kam dan ni eru em benda ka forced conversion na kaliang jogi Kristen kan judo. Long ngi sung thu bahagi ni sngi blalek ni ki statements ki bami na ka BJP Meghalaya unit ki shulong bitang ban defend la ni ban clarify ka e jing ki issues ani ki jingjang ki baja haga jalla ban ki we ki jalla jong kari ru kan long kam ka kta ne embre ka image jong ka party ka jong pia ka jalla ka jong kumta bangi taman defense ke BJP ngam tip ya ki we pada ki Meghalaya BJP ke dalam ni mentah ke BJP hi ni bangah hi tengah kerut individually pin page ke record ke don ke jing newspaper ke don ngan so baik ke ke fide ke ni bakla de video stop kam kata apa dia ke ni ke image jong ka party so pi tu kata hai ke image ke party te tidak ada kum kini ki jingja ki yai jate kum lu phila ban expect ba ka BJP ka la ban thau parthai ke jala ke longum ni Hagnung nur ba fidon nei ka de hayeng nei habaru nei ka ige ga de ba kun so nei tapi ong mun kun na bar fikan politics tengah ni kun me nei yeng dadam poi shu pot bamna shu ten sei pe taman na yeng hinga no maila de long kidu kino shirong na ko hayeng astemo la don ki men jonga ne mano ki bale ki bom don ki jingit clear ya ga yeng astemo no ki kya teng hab ong me shu Tiba-tiba orang BJP lah, dah kemudian kita jengit create naga benda yang ulang salang kemudian don kita inclusiveness. Ini apa orang baik kata? Film long lah, abang orang berpercaya ino dan definisi ino. Ni baru kait we are all human being. Kebanyakan kong yang di tip pengidi di baru ki ikut ngejong blame mo. Ada tahu blame Hindu ru tahu Muslim ru tahu yang baru. Kita kata ke jingjit lajong simet bandong ke
kajet you menginlong ka niam you menginlong ka taga diga ke balabu kat kum jaka ka kum ka jaka jinglong jingman ka jaka bangingi dan tamba ban oban create hi lede pade banwara ya ka tu ke hatred jadi kata te ngaru ngomai la dai kat bangang la bangam la ten ne longi tre le body berit kat bai do di bor มันเป็นเบ็ดเป็นแบงอีกจริงลองจิมันให้ยิงฮะแซมชวนได้ ti nginya poi menta sa ki we ki issues ru namar ba hagiri sngi pidang ayat ko statement halor ko state reservation policy ka ba phi ong ba ka long ka bren kam ya ka policy bakan pledging mut halor ki BPL pi kini mun chua po house wala kan por bo gadun ha government tamang ayo kalat bagi ora when you discuss ya ka state reservation policy nala ong tak ko very clear crystal clear nga umay kumni bala da I reservation I sure ya gitu ki BPL family ki the poorest of the poor but ki belong below poverty line ngi dei banong ban I reservation yu khasi laga jong yu jointia la jong garu kumni dada menta fi I so for yu khasi I no so for ya ki BPL family jong khasi hi dari fi I jong khasi jointia mo tu khasi jointia so for I no yu khasi jointia hi yang kata special reservation policy are 4%. Radish 4%. I know ya kitu giba BPL family. Nang ta dia yang garuru ya ka 4% yung garu, itu are 4% yung garuru I know kita ki BPL family kita ki but bentar leling ong bai gitu ki yeng ke bahado bentar ni padan ko wai du na gilong yeng jong ski ngadu ki khon ki kimi hadu ki ksiu ki bo padio kam sarkar. Mau I reservation ni ki ke. To I ndai wat am I si lenter. I ki hapo san snem lu reservation ni ki. Sama san snem te ketua yang kesem kadang kelayo aman yo menteri kam sarkar kelanang sangun kiu te kita ki kai yang kesem jong kiu kala kami terat ke. Te nari kita kata haga state reservation policy yang nada fikli yang simat ada ngadon lele ka bor ngan implement we kata. Kadai kata roi ngidon kam hi ban pet lani ban khmi jing don kam jo ki pai ba jing kham tam gitu kham duna ka yo ka kot mo namang is thu ba ka per capita income jong ki pai ba ki jong ka duna bha ga jala ni ngiwan hang ni man syakri mo abang syakri ngide ben yu I ya ki ba kum ki no gi ba gi jing don kam bang ni man syakri ngde man wan ni bangin syakri ngiwan hang ni man syakri te ngiwat igalat kelenti kumno ban ai jing syakri ke bakam ba ya gitu ki badon kam ba ya jing syakri jo kaya kata ti ko aban kai minta sa halor ka jala ga jong mo san po south li snem ki la ya ga jing yo jala jong la jong hakini ki san po south li ki kita ki ka jing kiyo ni ki jing kala ga ba phi ha ga jala pis anu san south ligi snem ki palaya lenti te kata jing kiu te kala suki pala san south ligi snem ngene kenge tangba kawai pode hapo ka megale ga joki ni ka development ka suki tang na daw ru jong kane ka land tenure system Pika ban yo jaka ban le development ban le ni kata ru ka bde ka ba ba ban yo jaka hapo jongi ti taru do ni hi ibang lap experience jonga ba lawara le development ke don pada kejing de banyo ya ka en ka jing lo tu ka khambon kejing lu khambon te ke bon haki benta ang ni ke ba wara lang hiccups no kan ya ka development ke jungi Tinga ko man kli na do ba phi labat ken bila yo ban shong ka shuki jong minister dei kini ki la ka de ka party congress ne ka party BJP ki kita ki ka roi ka ki achievements ki jong phi ka achievement jong development if we can so talk about development is a continuing process Kamamla man opila le man tala kun. It keep coming. It's a continuous process. Te manta bagi beri ang idon kam ko tola subu no. For example gisu ai ka nuksa kan. Te hakata ka por ngila conceptualize je kata ka project ka jungi maybe tang dang mata ka katu ka por snem. Jadi hadin sa sipu snem Rekat pagadang hai ka por ka population ro dang guru. Nang ka demand ro kadang high. Jadi kata pada data dah development kat ke bangila ban persang men poi ban reach out to the our people to our constituency ru persangi tangba is a continuous process
Kalau kau wairu ke ba pi ke pi bet mentas ni, pin hab apa deh hadian si post nem lo pi investment tas ni, long kajing mentua kan one not te kum tu. Kadang-kadang gua kamru hit hawat kam hayang ngasem ro numla itu men ong ba mentah si pin thung la chai pin khet tem la long habi aisha hai ap ing Ti hakani kajing long minister kajong pi so ki kajing ke pi sham long la ka dei ha ka kajing pentre ki scheme pi om tan ka land in your system ka dega way latnya kita ki way kajing Kawi gijingnya tengam da i than laga banta man kumno man warra ya ka development tangi kita hi subu ba rangi kwa man sina surok ni hap yo ka jaka na ki try jaka la ni ki badai ke jaka jong kita ngai tingi hap pan ni hap yo dang ta ka process ka long very lengthy process ti ki ka shikalang ta simpurno ya ka ba ka development kan grow kadang kajing kenok ni kipat ba kajing bam sap ha kajala kajing ni kalong kajur ba kajalai ba om tang kajala jong ki begi kajala jong athanya ni jong ri hi bro ko wei ru ka don be hi kata ka kajing ka bam pong hi mo ka cancer hi dengi perkhat ti kum nu thrangin la ban rat ding khong ya kajing bam sap na ka im lang sa de ka shong we ha ki individual fi nganom la ban generalize kata individual hi ka don kadung kajing long kajing suthu la kajong individual ke Kajing pek kajong pi ke kajing ya pair ha pedeng ka MDC election but ka MLA election. Pi ka MLA election ke don la kajong hi ka kadong la kajong hi ka jurisdiction. Pada ka juga don hi la kajong ka limitations. Tika MDC ke don la kajong ka limitation ke don la kajong jurisdiction but ai but chekri nem ta pai ba. Ni ka di ban long pat kum ni kan ba UMLA de kham kra yu MDC la ni UMP de kham kra yu UMLA ni MDC ka di ban long kum jo kan malaka jong pi om la ka jong jurisdiction Donbas district council kan khmi ye ka bha ka mya jong ki try muluk ki MLA kin khmi ye ka bha ka mya jong ka constituency pa jong jelahi bro ko ha yang pa jong ong jong pi kata dan wi ong tang orang ba asno udah la jong jurisdiction dan sekri ka ti UMDC ru dan laga jong jurisdiction macakri ke kam dan ru laga jong limitation macakri ke kam tingi ru dan laga jong kum MLA dan laga jong ka jurisdiction jongi bar limitation macakri ke kam te kum ta te tingi dan laga jong ka benta ya ke bangila ban ai ke jing sakri yu pai ba tingi ai laga jong ka benta la jong Ti rapor be pi scrutinize le pi examine yakini candidates ki bon pan ticket na BJP pre ha kanu kinu ki kendon ka pi pet ban ong ba uni candidate ulong ibet ban yeng na ka parti jong pi kita kalau mix pi kinum la ban ong ban ba uni candidate ulong ba bet ma gidan bon ba ki gidong ni pi ki karkom long brio jungi mo don la jong Alang ila bet hang te galiang ngiduna pat hang te galiang larang ila bet hang te galiang ngiduna pat hang te galiang ti kita kalong ga mixed response tingi pet pade yang hi kum ki politician ba kum ga political party a winnable seats winnable candidate winnable ya kata ngi pet imda pet ya kata like no astang itu ke bladon kedu ke convictions bladon convicted by the court by the law ya kita te have them very careful Henry ke bai dei pade but banong ban pet baro na adu bastang adu bakut ya jinglong jingman jongnu nei nomla re nomar ba ha jinglong buri hi jonga nei jong firu yang ibiang ha we galiang ngiduna pade ha we galiang tingin ye keren menta ki issues mosa in issues kam ka inline permit but ka inclusion of Khasi and Garo languages ha ka each schedule jong ka riti senshar jong PBP represent ya ka seng ka ba senshar ka jala jong iru but ha ka center ru nei ti bali thare ka shimpor ya ka center ha tu ka ni ba kan ai ya ka ni na galiang jong state jong i wat na po ka legislative assembly legislative assembly ru gila pass a resolution unanimously menwara ai ka ILP ya ka ni gila de pharu saga center naga banta ban aya ka ban notify no ya kata ka ILP mo ka center pada ka don laga jong yui ka sutu laga jong yui de marba ki center amde tangi ka hui state center pun bagi state apa state Meghalaya apa pada ka rin yang jong ti khapet ru ya ga jinglong jingman jong kedo state
Kadang-kadang Mizoram kipe Mizoram, kadang-kadang Delhi kipe Delhi. Kipe lut paro ya jingnong jingman jong state paro ka we ki badan humpo gari India ka jugi. Pad kai ka babha baginde kini mende ka babhan re de ong bade men ong masilong adaman ru bagade bade men de betang le balapan kita ka state ru. De kenu ka state ru kamamla ban long klem da survey klem da study klem da sotho ba wala dang ile yang ni kam kai pade ka repercussions pade. Kai ka de kan reflect adian. Ti kita merok deh kita don hi ki start buit kibal don hapo ka yu ba sotho bahai ka jenglong jengman jong ga state jenglong jengman jong ga ri jong ke bangingi dan kadang bagila ban ai ka feedback ka biang nang banda ban implement ya kadu ka demand ka ba kadu lu state ka pa Kita lagi baong ba kani de dili dali politics jong ga BJP namar ba ka state ka jongi kam de ka state ka bashan shar da ka senshar pura da ka BJP inde ka bashu sunrap lang ba ka NPP ki ong ba tharai kani ka de ka wena ki daw bale ka sarkar India kam tre ban ai ikata tinganum ngamui kata ba ndo punta Rengang kwa ngaso jing sotu ka jonga kipet ya jenglong jengman jong state tu. Kai ka baga state ka don kam manle ka ta ka bobha ngatrai ka pet ka tahi. Jadi banong man pet tang ba gamde ka BJP rule state ha po Meghalaya mamde ka BJP rule state ha ta ka jakai ini hapan pat ya ka bolong ka bawara ka jingmentoy ka state ka ta ka jing pet jong ta. Jong harga jinggit juga kada kata jingpet jong center ni. Hatu fla jo ile kendo iki central ministers ha Delhi na koi ka posh koi pan ngai ka ba phi jule hi na koi ka posh koi pan ban le yai ra ikin ki issue khmat jong ki kham tam. Kata long routine jong ni. Ngila let ke MDA ru hapo ka jeng lam jong honorable chief minister Konrad Sangma. Dalit ayalit bunsin alay kendo malay ra ro ito ka resolution bar kata ka demand ka mangingipan mangikum ka BJP ru ngalajuk tang ka BJP ru na Meghalaya ngalalit mani kendo ya president jong ka national BJP president ya JP Dadda to ka por nang ta deng lai kendo ru ya Amit Shah ji nang ta lai kendo ru ya prime minister pan pedi aso na ka por ya kani ka demand ka ba ka state ka jongi ka dawa Tika ka jubab ka jong ki pade maki ki ang bay manang study Kidang study kata. Okay. Ngako pen kren sa mene pi itu kana kendiat halo ketuka hadin pilawan turi pilau po hiyeng pi say idari pi satho pade ke jm ke jong pi but dangan bakla ka kot ke jong pi ka ba pin sa pelat mo ka dik autobiography ke jong pi ai ka teng salam sa. Salam sa. Hilan batai kendiat halo ka ka pelong pi ben ai itai ketai. Pi ha tu ko por banga long Health Minister ho arajar hat prabian. Teta ka por pode ho arfo lastang ni ka COVID. Teh ka por bjong ni COVID kala poi ke jege ka bon ba po man ka state Meghalaya ka jugi ki jingcha ke bala ifo jai. Teta ka por pode da basdang te COVID ka long sus jinjin hadu kata ba long show ban jai da kimlet hi mangi kum Health Minister kumi Dr. Amanwari DHSMI ta ka por antara Sampat Kumar long commissioner jong health ta por ngila eta isto bagalang-galang bandit ben pelong meeting ngai terat baro ke dan shim kita ka jinggit klik kita responsibility kena bala ban pensesu yo pai ba tinggi te hiru ban ka jingbut jong pai ba hiru ngi mengile percaya ngamon jong pai ba ngite kat kum ngam ke jingbut ke jong perkat ke jong kiru pengin pensesu iki tenda laya baru si sengi dah lawan demit pada hieng la so type untuk tengah si sim diary sedang untuk pada ke life story dah jok ke jingat lenti jangan aduh wadang kelung kena samba rangba teter aduh menang long small businessman antara selong politician teter tengah sedang wan sim tengah tu arpich la tight tengah tu so pitch tengah tu stand pitch tengah wei hin yo fra pitch kat kejingla i bola jong motor ski te mentang ngadep kata kot baru complete kata kot tambang empat ngadep fa ban ai so for ban edit lu kata ban editing te kata ro ladep le ke editing setengah mentang nang tweet nanti bade kumno kan lenti ban publish ya ta kot ke mongatho salam sahab te kata salam sahab ru badon ke jingmut ke badon ke jingmut ke bang ke jing so tu jonga aga por ke bang dang long tang ngum kedi dengan si dej ben le kedi apa club betul apa Shillong Golf Club tinggi hap ong itu ki sap ke bawan ki ong ki salam sahab
Dia kaya pada ke por pada mentah pada bangi nga pada nak kelalong sahabat pada klub. Mengapa itu sedu kekerdan jong banlong presiden jong Shillong Golf Association. Berpej di barok ke welcome ku sahab pada tak por ke. Bicu salam sahab. Kata mo from salam sahab to salam sahab. Deh, setenat kata. Long ke jinga anti ke jinga tu kena ke ba amin sim kai. Ma now Caddie Boy pikla long president jong Golf Association ma. Ti but kan ngatharai kan amin sim roi kun sam lagi jongi long bakinum ka ni ka aspiration na ni ka jing ang not ka jong ki ka jing thang ka jogi ka numlong kumpiong ni numlong limited kan. Ni kila ki dei ban perkhat jingai kan mo. Ki bakin la man kan jo te. Rồi, vì cái chính nhá, cái experience rồi chúng mà cái chính nhá lên tiền chúng yang ngalap bagam dei batang gawe ketang balakang gawe ke jengkang kalakut galanti jongpi ki bon ma ke jengkang ibo pri ke jongpi tenga ongi ki kun kisam la ke jongi tapi kedua nu ki mau siang ke jengya lenti ke jongpi la da ke jeng puli na ke jeng trekam ne ke no no kam ga pi sakri ngong ngai pi phim dei bandu kan wan ke jeng ke jeng jongpi tambah phim dei bandu jeng kerman Namar baga bentuk jengkermen hi ketika jengkut ya kan lentia ke jongfi. Jadi kata kadau gidi bendon bet ke jengit ke baskam abo bleu dur rekat lang bat ngi bat gidi benya cikemat ya kanu kam ga bugi trei la ke banta ban warra ya ka jeng bet ban biang ke jeng im lajong ban bet ban biang ke jeng kasam lajong ban bet ban biang we ka im lang sa. Ya betul tenang. Tisa shwa bangin penkot ni ngashkwa ba banyak kan dia halor kajing isin menta jong kun samla kam politics namangingai ki babun bha ki don ya katoka misconception te ba ki perkhat ba kam politics ti de kam ka baja khlia nakaliang ka jong phi ubladon benta ha kani kam tala bun ligi snam ke ei ka ba phi kwa man ong shi kun samla jungi namangi te ba ki kun samla jungi ki kim dei tang kita ki future jong ka jala ki di ki present ro ki bala ban ra e ka jing klala da ki kwa ken Fi kena kita ke jeng keli ni kalau very interesting ke ba nang puli ke BA ke Port St. Anthony's College. You don't go Profesor Sadhu tu benda dang racung tu tak po de vehicle political science ni. Tu ong ge ni he po ke classroom jungi bangidon banga de na po ke political ke subject junga ke political subject. Sikat ba dong sim class ong gunde ong ba if you are not interested in politics but the politics is interested in you. And nobody can avoid from politics. Te kira kena sama jung iru ni banang menker nak politics tu numlah hiru menker politics. Lalu film direct involved ke politics, Henry film indirect film involved with politics. Nobody can avoid the politics. Kamu tu profesor kan. If you are not interested in politics, but politics is interested in you. Te kita kan ngalap lalu filosofer tu tahu bukan yang ini periuk kan. Tengah so tak kajing keren yung kada banang he kasi niya ke por mo tak kada badai pelat. Tengok ong bagi sama ke jogi rugi no ong bagani ke politics baro kada ke politik ke dari ke dirty game. Babun hagi ong ba dirty game ong baik ni. Politics is a dirty to those who are dirty and the politics is clean those who are worthy. Kada ke politics. Lata biship ke politics ke baca clear cekut lata fidan ke jenggut ke baca clear ke baca clear. Lata fidan ke jenggut ke bukut ke politics ke bukut. Jika dia kena no pada kerana nongrim ke bawah pinsim ke ya ikan lenti, jongga politik ke jongpi, hak lenti ke bukut, dan ikan lenti ke baca. Kita, ti Shamin kot sa, kita kinu ke kubor ke bapi kuat ban aish ke perlu ke bapet ia kini ke program ke jongi. Kubor ke jonga kalau gumni bahaga jingya lenti jongga jingim jongi ni jongno jonuru, ngide bandon kata ke self awareness. Awareness cuai lebih. Lagi ngilong very aware for yourself ni. Ngilong self awareness juga kepiang bah. Ngilong beriu kibo organize keji im lajong. Kumno ngi kiem step kumno ngi tiap menbet kumno ngi tray kikam kejam. Ketahi kan kanum kang yanu nuru kan lenti yanu nuru. Bapin kiau hagi im jopi. It's very nice. Kuplay shibun ba. Kuplay shibun ni pi. Kubor ke jong pi ke besar tenat. Pi kong mori ya forefront media but ya bas tau namun namanta kan ika jinge keren ke jongi but kerong ngaso tu ngatrai kana warra kan ai ga
message ke wa tau tu nak ye we bade ke basngap ke jing kren jungi Kedai. Ti parlok ni ngilay sngo kum tu ya gajing kren jong i ba hek mo. Ba ilay tu khana ba ka basku tanat kata gajing ya anti jong i mo. From a Caddie Boy na gajing long Caddie Boy gajing long president jong a golf club kadi ke aka ka linti ya ka ba iklam yo da ka ba ka basuk hindra in hab ya ling ba shibun tli gijing ka jing em ka jong i ba kum jo ru ya ki khana mo ke ba idang ya thom ne ki basku tanat pha ka nadu ka jing bat you ka jing dwai ka jing pai ka jing show blay ka jing bat you jing you rosary ru ka very interesting mo ba hadu man ta phi ka tu ka jing pang klam one pai shu phi but kum jo ru ya ka kam ka ba ila bat buntli kam ka bila bat ka hak por bidang don hapo ka hak sorkar bat ka tu ka ni teliru bat nginang hoi sa nginang community kata ka jing pelat nyu phi kata ko knam nginang yo puli ban yo tip kham banya ya iba el hek om day tang kum u MLA la ni minister mo handai ba el hek kum u khna kum u samla kum u rangba bat kum u real sign per thai mo ti kuble shibun sa shi sin sa ni firu ya ko por jong phi mauri te tak ni ke por ba pila ai but inget ba kalau jing kerku yang iru kedai kata sa ti palok kitu kilong ki ka tu kalong gajing kran gajing ka bakhindiat bat ngi community ba ha away par ubna ngi sawan ngi saya kendo biang bat iway pa irio sign pertai ta hadu kata ka we ka por ngri ban ki ti mauri nang mata for friend media kublai ka por jong phi baro kublai shibu